TV West nehinda program Sabara Michael tumwakire mwijukuru mwami reka ngutangirira program eji kandi erizoba turi omukasi ka Radio West hanu omuri Kashenshero gineshangwa muri district ya Mitoma kandi erizoba nsakoreka ebintu nyamwinji twinabeshongozi abahanu yaba upcoming twineho ba stars abakitire bakarga omuri Mitoma bakabasa kuza omuri Mbarana nahandi twineho nabandi abakampara twineho Abdumuras twine Genovan Alan twinabeshongozi nyamwinji engineer Jovan Jose nabandi nkokora beno bareba reka nkutware orebe abeshongozi berizoba okuba basa kwija ku gracinga ekinihiro kitu ekibayise Kalasho Radio West neza kubanesha guza emyaka 20 ombuhereza kandi ekintu kikora buri mwaka kwenda ngo tugaruze abarebe bitu ba TV West abo kushomora muri kana nabo kurikiza Radio West gamampure Michael tumwakire mwijukwa mwami reka nkutwara haturebe nabo abanyakashenshero abanyamitoma sente baziriya bata utarga TV West Katwakire Priske Nabasakwaho aha talent program eji tubantu identifying abantu nkaba kwenda nkutubabaretere mu bamamye sebo amazina gawe yanjura bo kureba TV West amazina Aizo Brown barebe Maria amazina Aizo Brown the perfect boy ebyeshongoro nara watu ose yamunka bibiri ogiro timbongere
Oine byeshongoro kabingaye. So far nyine byeshongoro bina. Konka net wano mfuna byeshongoro bishate binatireho. Net video ninga audio. Audios zibyami kutiyona site ibihe byeshongoro tukatandika kubironda aronka cyeshongoro taito yacho na angalia chekeri korapo kanji kozire no mushiga zo bantu beta afromani nishana akora se cyeshongoro kibakweta niwe wenka echo nkachikora nyenke echo. Then that most trending song so far ni bacheta cheza honkunde now cheza honkunde na nachireba nara uri stage na jantogo mwana. Really, is it a true story ni owabenogeza ngo mukunda akakunda ningataka kuze? Almost. Omuntu akankunda. Abo kubango kuna mushabira kata kuza kubera kugera ki. Akata kuza kubera kunkunda. Kokona challenges ezimukishangime nkabeshongo zabo kweshongora kunuyanu ziyo muri mitoko. Challenges ezitukushanga. Talent no jine kongo tine sente zikumara. Nkati nkantantire kora music nkatandike 2010 na mushanju. Konkati aina hika. Indeba level okay ndiyo ni mfuna level konka level tekabire yamani. Kani ndeba kubano jangu no kubenyine sente zikumara. Kabire ni chitare fuchi. Videos inezinga inye ndari ya TV West agumena shaba. So videos ndiyo ni planning akora video cheshongoro chateza onkunde. Konkati ine video inasho wize so far. Konka chinto na munonga chinkushaba. Echino kubeni nyenda ni management. Abo kuba ngezo kora promotions konka nyonko muntu nyenkati nkuzibasa jingo kucho kubire chiki. Abagiga ba Mitoma Ogogu nuwe star wanyu. Kwa jirimba beta bitero kushikusa satino mutakufera kasumaka kubuza turiro tabora sibota bora jeno dota made me happy but now I'm crying. What can I do? Sometimes you made me happy. I need a solution to make my heart stay. Wewe ndio mazana kumatana na wikiriza na kwikiriza hata munyikize nyakire. Dangerous man coming on the stage right now. Are you ready? Uri kabi. Omushinja wa inekizi mchamani wado na kuvitora. And the child happy finally. You did back up in the mud, you did bad, I too.
Abantu bakadema kwa kiwa tidukureka reka bate mucuresi aronda n'amari yo mambe saisi y'amabera iwe wanawanata mucuresi iwe ronda n'amari saisi y'amabera iwe weka kamusanire kashakara zishoboka bitugatunga iwe wanje iwe tijamtura iwe tijamagara n'abayago bukarishe tijamwambara iwe tabaza yanje wamuritora mpreza turubura nonubura mama we bigo kajombeka wena nonekaneka abantu bakandema okiwa tinukureka reka bate mucuresi karonda n'amari yo mwakwe saisi y'amabera iwe weka ubaza weka bate mucuresi amawe saisi yate iwe weka. Thoughts around, I can never be the same. I love you, yeah. Without a smile, I can never be the same. I
Michael tumwachire mwijikiro mwami program sabarara mwenu ngo baka miliyoni nobewana tako basa kwijaka kore cyaba hano bazimazi matari nka kicubasiza no chikuruta nembabazi nabangana tubakanya roki nembabazi ko kwachikana kekesha ngo nabangana tubakanya konka all in all nabwo mana ga Radio West hamwe na TV West Nehinda manyate ina ebichaka by'urukikamu ukashanga amajamba tero peace ngana kamera ntakumemerezaho akayani chi yakora wate ko mwana wa kusanga aristede ikitu na ishongora esele kwatamu sibira bakureba mu program sabarara obaraganise umwaka turiyoto agwikarwa hagati nona gwende rotiwe ya nisibira barukunde bakora TV West mwena TV West Nehinda kureba musabarara nanaye ko tumwachire n'imiziki wa mwami ndanyatu buzamazi mabwo mwaka ntagwenda necesho ngo rushika kweta omutesi ekita saporinga so imanga Radio West muchiteka techire mutakujya mwize kasheshe. You see Michael, Radio West ekigenderwa kito mukujaguze emyaka 20 tukatandika 1999 so ekigenderwa kitu no kushemeza abantu abaturane batuhagira kuruga omwaka gwa 1999 mpaka erizoba so kasheshero mitoma tubire takizagayo omyaka 20 yetu ahisia twagira nti hatireka twa identifying emyanya eyo baturane batwenda tutakuzayo niko kwija mitoma kashenshero kugira ngo nabo basheme mbene turiyo ntugarura abahagizi bitu abahurikiza ba Radio West gana katonye zibiri gamba mporure amatown gona mugaza muninga mwakoma ntubasa obutaza omatown gona abweshonga yo bwire akwa nko kunagambira ekiniyiro n'ekebiro abiri na mushanjo kwezo kwa mushanjo erizoba nebiro 15 tukwe so ekikumanyisa ngo tusigize yo bwire buke kuyika
titukatambura Uganda yona, but we are trying our best kureba ngo abagizi ba Radio West bona ntubahikaho bashemererwe omukujaguze myaka 20 n'amazima hino yo nayebuza ati kongogu niwe mu Rwanda wo kumanya ninye kanwa kagamba Ntare Patrick Rugamba mu Rwanda gatonda kaboko babikira Maria Narongo Radio West gana gatonye zibirigamba mpulire ibiro byo kwezi 27 kwezi kwa Musanzu tugenda kubera mu gisabo gaceka tubayita babushenyi abantungamo abanka mwena mujye dusanyu akarwara burwese tiwasoma bu doctor tusobora kumanya ikinduma zenze doctor doctor inza kubera nibondo riringa umupira